Igama lami uSamkelo Mjoli, surname wasemzimkhulu elalini abathi kuseMatsheni. Abaningi bayangazi bazongibona. Ngikhule ekhaya ngumntwana ukuthi isiphila like ubaba namanje siphila kubhilivelwa emadlozini. Even namanje usabhilivela emadlozini. So nami ngikhule vele kuwumuntu ukuthi ngiyabhilivela vele emadlozi vele into ekhona, ngibonile izinto zenzeka. For example, khona kwenye iday ubaba bekenza umsebenzi elanda abantu abadala. Kusho ukuthi bekalanda abantu abadala bonke. Then mase kuhlatshwa imbuzi lapha, kwanembuzi etholakala ukuthi zithu. Lembuzi lezi bazihlabile but asifi. Wasethi omunye ugogo, lembuzi lezi kungenzeka ukuthi zibika ukuthi khona into engahambanga kahle la. Babuzane-ke ezaba abantu abadala ukuthi yini le ongathi mhlambe yenza ukuthi lembuzi zingafi, because nazi ezinye zifile, why lezi zithu? Athi omunye ugogo, man, kunomunye ubhudi bala ekhaya abayi-2. Labo bhudi laba baphelela eJoburg ngesikhathi zamabhunu, ngesikhathi zezimpi, bagcina bengabuyanga. So nina nabantwana, I think anibazi labantu laba. Yithina esibaziyo yenza abantu abadala. Kathiwa-ke okay, ngoba phela izimvu seziphilile uzokwenziwa kanjani? Wathi yena ningathatha noma izinkukhu nje ezithu, siyeni egeyidini siyokhuluma nabo, niyoxolisa nina abantwana ukuthi anizange nibabize lapha emsamo, ngoba yini futhi nani anibazi nabantwana, amagama abo bekubani nobani. Hayi nangempela ngumntwana ngaleso sikhathi, nangempela uphunywe-ke kuyiwe egeyidini, siphume sonke. Makufika egeyidini ufike kukhulunywe kubizwa amagama abo, kuthiwe hayi siyaxolisa ukuthi asinibizanga besinganazi. Masibuyele ekhishini la kwenziwa khona umcimbi, phela umcimbi emakhaya enzelwe ekhishini. Masibuye hayi sifika imbuzi nangempela hayi sezifile. Hayi ngumntwana-ke phela, angithi ngisafunda ngiyibona uba naye man lento yedlozi ikhona ngempela. Wenzeka futhi ngisesikoleni bengihlushwa izilwane-ke lapho, ngihlushwa izikhova. Isikhova mina ngiyasazi uthi uphuma uyingane uthi uchama ubona isikhova la. Hey, ngisesikoleni-ke ngifunda i-high school. Ekuseni ngaboma 7, not 7, 8, half 8. Ufika umema athi ngiyabizwa e-staff room. Ufika e-staff room, ngifike khona umakhulu ozala uma. Athi ngiyafuneka ekhaya. Ekhaya-ke ukwenye ilali. Hayi ngisuke-ke ngiye ekhaya straight. Mangifika ekhaya, mangingena ekhishini, hawu kunesangoma. Isangoma esibuya phi manje lesi? Lesangoma lesi kuthiwe hayi size kimi. Sikhulume nami singitshela sithi hayi ngithunywe umakhulu wakho uManjela. Ngiyamazi-ke lo makhulu, ushone sengikhona sengikhulile vele sengimdala, ngiyamazi. Sithi lesangoma sithunywe umakhulu wami uManjela. Futhi sikhuluma into ekuyiyona, sikhuluma into engiyaziyo. Sithi wena umakhulu wakho uthi angize kuwe ngizoqinisha ngikufaka amabhandi. Amabhandi wakhona ngangiwafakela, ngizokufaka amabhandi ngigcabe. Kunomuntu osososo la emndenini ofuna ukuthi wena uhlanye. Ngithola ukuthi yazi lento ayikhulumayo uqinisile. Vele ngumuntu ukuthi ngihlushwa izilwane. Mangilala nje ebusuku nokucindezelo, ngiyayazi lento akhuluma ngayo. Ngibona ba lo muntu uthunywe ngempela. Futhi lo muntu lo akusumuntu wala elalini, usuka somewhere, umazela lo makhulu akhuluma ngayo. Ngibona ukuthi lento yedlozi le iyaphila. Hayi nangempela angicabeke, angifaka amabhandi akhona. Hayi into yakhona futhi izilwane ezingasangihlupha ngibe right. Umntwana futhi ngiyakhula
ngakhula nje hayi ngumuntu ukuthi hayi vele into edlozi ngeke ungitshene niksi ngiyayazi iyaphila ngiyibonile ekhaya. Ubaba uwumuntu vele othi mayinenkinga ushisa impepho akhulume izinto zibe right. Indaba kaNkulunkulu nje into nje hayi akakhulumi kakhulu ngababa. Ubaba utshena ngedlozi ukuthi mawuxa kwezinto shona emsamo thatha impepho. Hayi-ke ngaphuma e-high school sengimdala phela. Kumele nami ngiyohlanganisa impilo ngiye eGoli. Ngifike eGoli ayitholakala ukuthi izinto hayi azihambi the way bengi-expecte ngakhona cause phela lasasangoma sangitshela ukuthi umakhulu yena ongibhekile izinto zami zizoba right. Ngibuyele ekhaya ngithi mangizobuyela eJoburg ngishisa impepho ngimmenshine futhi mangishisa lapha impepho ngimmenshine umakhulu uthi hey makhulu ngiyaphuma manje ngiyozama amatoho ngibheke phela ungibheke uhambe nami ngoba phela ngiyazi ngitsheliwe ukuthi kuthiwa uyena umuntu ohamba nami uyena umuntu ongigadile. Nginaleya pride manje yokuthi ya lo muntu lo ukhona ungibhekile uzongivulela indlela. Hayi alright ngifike eJoburg hayi izinto azihambi the way. Mina ke ngulo muntu ukuthi into mayingahambi the way ngifuna ngakhona ngiye ngifune enye solution. Athi uma already ne akoyobhula man uye emntwini nje obhulayo traditional healer like isangoma ngiye hayi mangifika lapha ayitholakala ukuthi lo muntu uyayikhuluma into ayikhulumayo kodwa hayi akukhulumi lento manje engiyifunayo like phela mina ngilindele ukuthi lo muntu uzongitshela ukuthi wena mawulele kwenzeka u1 no2 like akhuluma into engizaziyo uvela akhulume nje into engahlangene nayo ngitshela ukuthi akutshela ukuthi unenhlanhla yemali unemali wena just nje kumele wenze u1 no2 no3 uzenze lezo zinto kujike kufana. Khona umunye umfana kaMalume angeke ngisho igama lakhe yena bebamshaya khona lento abathi isichitho bekanekhambi la bengi-understand akena because beka umuntu ukuthi uthola ukuthi ushayiwe la esikolweni uzoba uthisha so besi-understand ukuthi why bemmonezela kuwukuthi bamshaya ngekhambi lele bebamshaya ngalo. So ahambe aye kwenye indawo ngizoyisho nje ngakithi eKoki aye eKoki omunye ubaba ngeke ngimsho ukuthi ubani lo baba lo ngeke ngisho igama lakhe cause udumile uyaziwa. Aye kuye makafika kuye uthi lo mfana kaMalume wathi efika nje engena wabethi lo baba awu ulivuyo lo mfana kaMalume awu ulivuyo kudala ngikulindile bengazi ukuthi uyeza amangala ulivuyo lo muntu waze kanjani ukuthi ngiyeza uthi hayi ngiyazi wena bakushaye ngento esona so bakushaye ngekhambi bayazi ukuthi so yafunda e-university and what woza la thatha lento le nale uyofutha ugquma izophela yonke lento le. Hayi na ngempela uvuyo athatha izinto ahambe. Bese ke nami uma oleta athi iyakhona nami nginaleya proud yokuthi hayi lo baba lo unzima kakhulu ngoba lo mfana kaMalume umbize ngegama eqala nokumbona surely nami izinto zizobana ngitshela ukuthi ngafika ngambona wangibona ngabona ngabe ngabona zisuka nje singakaye ngale ndumbeni yakhe ngabona zisuka nje ayikhokele. Hayi masifika le ndumbeni yakhe shaya lamathambo wakhe ashisa impepha layita amalambu hayi angakhulumi lento okuyiyona lento engiyizele lento engiyilindele ukuthi uzoyikhuluma azikhulumele nje into zakhe anginika lo mithi anginika yona kodwa ngabe ngithola nje ukuthi hayi ngabona ke manje ukuthi okay hlulekile ke manje indaba ukuthi ngiyahlola sengizozenzela ngokwami manje lento le umuntu ke mina othanda ukuzenzela i-research ngokwakhe mangenze i-research ngithole manje ukuthi labantu laba angithini kuthiwa amadlozi abantu bakithi obamkhulu abashona nabomakhulu okhokho nje kuthiwa ama-ancestors kuthiwa yibo
Manje mina ngazibuza ukuthi labantu laba ngoba bayangazi nomakhulu kwashiwo kwathiwa uyena ongibhekile, but still izinto azihambi the way ngifuna ngakhona. Ngazenzele yami i-research, ngathola ukuthi nema labantu laba esithi thina abantu bakithi esebafa, ngoba ngendlela ekhulunywa ngayo kuthiwa abantu bakithi esebafa, akusiyibo, imimoya le. Vele nayo ngiyichazeke le mimoya cause abanye abantu abazo-understand ukuthi ngikhuluma ngani uma ngithi ngikhuluma ngemimoya. Le mimoya engikhuluma ngayo, amadimoni ngizoyibeka nje kanjalo. Yazi abanye bazosho ukuthi alo uyahlanya, ayikho lento ayikhulumayo, hlanganisa amandlozi, amadimoni, bahlala basithuka vele masikhuluma ngaleyo nto. Kodwa-ke ngizoyichaza. Imimoya iyafana nami nawe. Just siluke ngani thina nayo. Mina ngumoya ophila la enyameni. Wona ayimimoya ephila nje asiyiboni. Namanje akhona la imamele yonke lento engiyikhulumayo. Just angiwaboni. Wona nepower yokusibona kodwa thina asiwaboni. uNkulunkulu wawapha leyo power leyo. Alright. Ngesikhathi wena uya emntwini like uyisangoma thizeni uthi uyobhula, let's say ulahlekelwe inkomo, bangishontshela inkomo zakho. Manje ufuna ukwazi ukuthi le inkomo zakho zikuphi. Uyasuka la, uyahamba uya kulo muntu loyo, ukhipha imali yakho, ushaya amathambo, then bese ayakutshela ukuthi inkomo zakho zike endaweni esona so or zithekwini whatever, zilapho la zikhona. Awuzibuza umbuzo ke wena ukuthi lo muntu lo waze kanjani ukuthi inkomo zami zikuphi. Mamela ke, weyami research engiyitholile, ngingathola ukuthi njengangithi imimoya asiyiboni mara yona iyakhona ukusibona. Le mimoya le, umuntu nomuntu ophilayo unomoya ahamba nawo angawazi. Umuntu nomuntu ophilayo, nami ukhona ohamba nami owazi yonke into ngami, wazi yonke into ngami. Since ngazalwa sithi uhamba nami, wazi yonke into ngami. So ngalesikhathi wena uhamba uya kulwa muntu lo bhulayo, mawufika kuye lo muntu lo hayi ukuthi unama powers wokuthi akutshele ukuthi inkomo zakho zikuphi. Yena lo moya lo ngikhuluma ngawo engithi nami ngihamba nawo, yena lo wakhe sewasayina icovenant nawo ukuthi uzombambela indaba zabantu, utshele yena ukuthi lo muntu uze ngani, ufunani, kwenzakalani, into yakhe ikuphi lelahlekile. So ngalesikhathi wena usuka ke uya kulo muntu lo wakho umoya ohamba naye, ufika utshele lo walwa muntu wale sasangoma, umtshele ukuthi hayi lo muntu lo, le inkomo lezi azifunayo zithathwa abantu abasona so namanje zisemnambithi la zikhona uzo inkomo lezo. Abantu abaningi abazuyi understand lo nto, abazuyi believe, kodwa yona imimoya ikhona, amadimoni akhona, uNkulunkulu ukhona. Just abantu abafuna ukuthi bangene deep ezintweni. Abantu bathatha izinto nje light, banga understand ukuthi lento le i-serious kangakanani. Asibuyeke size la emadlozini. Imimoya le, amadimoni ayawuphila u500 years, awafani nami nawe. Ngoba umuntu akafa, abantu bathi umuntu uyafa, umuntu akafi kahle. Into efayo yile inyama. Umuntu umoya nje, umuntu umoya nje lo awufi. Into efayo yile. Mase ufileke lento, mase ifile lento le, uyaphuma wena ngoba umoya, uyaphuma. Uyaphi, buyelaphi? Buyela back uNkulunkulu. Lokhu yena wakupha lo moya. Mawufika lapha awuvela ungene nje. Izulu likhona bakwethu, izulu likhona. Likhona izulu. Mawufika lapha kunento abathi
Angiyazi ngokwesiZulu ukuthi yini igama layo, kodwa kathi mangiresearch amabeyibiza ngegama le-English bathi i-ring opus elapha phezulu, efike i-evaluate umoya wakho ukuthi ukwi-high vibration noma ukwi-low vibration. Ngizoyichaza futhi indaba ye-high vibration ne-low vibration. Umuntu okwi-low vibration umuntu othola ukuthi la emhlabeni uphila nje impilo yakhe ukuthi akakaze nangelinye ilanga azihlupha ngokulandelela ukuthi uNkulunkulu like afuna ukwazi nje deep ngoNkulunkulu. Umuntu nje ozwile ukuthi hayi uNkulunkulu ukhona, alright fine. Yena into ebeka serious ngayo, busy ngayo, beka busy nemali, ebusy nento zomhlaba, ngenani usebenzi nento ehlangana noNkulunkulu. Thola ngathi lo moya ke lo ukwi-low vibration. Zange uzuzinikeza isikhathi uconnecte noNkulunkulu, ufuna ukwazi uNkulunkulu. Ukwi-low vibration angeke ungene lapha. Ubuyela back la. Uzonikezwe enye second chance ngoba akekho oyothi yena ubengazi, akekho futhi oyothi yena i-second chance akayinikwanga. Wonke umuntu la emhlabeni ophila i-second chance uyinikeziwe. Then mawubuyela back la emhlabeni uzozalwa kabusha. Uzozalwa kabusha, uzoba enye ingane. Into engayaziyo ukuthi ke ubuyela esibongeni sakini, uzalelwa kini noma sowuzalwa kwenye indawo, ile engayazi ke leyo engisafuna ukuzinikeza i-research ngithola ukuthi leyo ke yenzeka kanjani. Kodwa engisayiphrovile ukuthi umuntu uyabuya azozalwa kabusha, azonikezwe i-second chance yokuphila. Ngobani? uNkulunkulu akekho umuntu oyothi mina zange ngiyinikezwe i-second chance yokuthi ngibuye emhlabeni ngizokwenza kahle. La sizele ukuzokwenza kahle. Kodwa umuntu uyabheka the majority abantu abenzi kahle. Abantu bagijimisa imali. Alright, ushisa impepho wena uthi bamkhulu ngicela ungivulele izinhlanhla ngithola imisebenzi, ngipromote emsebenzini. Ukhuluma nomuntu ongekho, lo muntu lo washona. Kungenzeka ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu wamvumela wangena usezulwini, wabuya ula, wena uye lo bamkhulu lo. Cha wena awuzazi. Ngoba phela uNkulunkulu wasifihlela ukuthi uzazi ukuthi uke waphila, uke waba khona. That is why sometimes uzalwe umntwana bese kuthiwe lo mntwana lo wafana kangaka nobamkhulu uSkolobhani. Nendlela enza ngayo izinto kwenzakalani ngalomntwana. Sami ngathola ukuthi kubuye yena, cha thina sabantu asazi. Alright ke. Le mimoya futhi lengikhuluma ngayo. The same moya le yokuthi umuntu let's say uyabona ukuthi impilo ayihambi the way bekafuna ngakhona. Manje sekafuna uconvert izinto. Because izinto ziyaconvertwa. Ahambe athiyolanda isithwalo. Isithwalo is the same thing nale mimoya le yamadlozi, into eyi-one le. Into nje eyi-one. Just abantu abayi-understand, abayazi. Okay, imimoya futhi le ayidli ukudla njenganathi sidla ukudla straight. Yona iphila nge-negative energy. Yini negative energy? Into efana nokuthi ngizoyibeka kanjani? Into wrong engamelanga ukuthi ngabe siyayenza. Into efana nani? Let's say rape. Ngesikhathi lo muntu lo ebusy nale ntombazana like rape ngenkani, ngesikhathi ikhala izwa lobuhlungu abenzayo, that's a negative energy. Kune energy ephumayo lapha. Ngeke siyibone because invisible. Amadimoni kaphila ngayo. That is why umuntu othwele sometimes kuthiwe hambo bulala umuntu so, mara lo muntu lo momsika ukhipha lonto uyikhiphayo kumele abe alive. Ngesikhathi escream wenza le nto oyenzayo. Ngesilungu bayibiza ama-rituals. Yonto le bathi ama-rituals. Ngesikhathi uyenza le nto leya pain, amadimoni adla pain, negative energy.
awaphili nge-positive energy. That is why sometimes kuthiwa kumele uma umuntu uhlala upositive, ungahlali ukwatile ngaso sonke isikhathi. Nesikhathi ukwatile lokucabangana nalento eyenzekile ebuhlungu that's a negative energy. Uyawafida leyo nto. That is why thina abantu esiphila la on the poor ground sibizwa ngamagoyini. Yini amagoyini? Izimvu, sibizwa ngenzimvu. Laba abantu abale phezulu abasiphethe basithatha izimvu zabo. Yithi esifida lamadimoni lawa bona abawapraise ngoba abakhonza uNkulunkulu labantu abale phezulu. Bazikhonzela nje uSathane. uSathane ukhona. Abantu abayibhilivi ngabaSathane. uSathane ukhona. Just uSathane yena akakwazi ukuba sendaweni eziyi-2 ngesikhathi esiyi-1. Amadimoni akwazi ukwenza lokho. Idimoni liwumoya. Idimoni liyakwazi ukusuka la ye-America ngokuphazima kwethu ne-second lithatha into libuye nayo. Uyi-1 umuntu uNkulunkulu wayemphe amandla ukuthi amadimoni awabone. uSolomon leya ringa wayemnikeze yona. Leya ringa uSolomon yamnikeza iphawu yokuthi amadimoni akhona ukwabona. Thina asiwaboni. uSolomon kuphela uNkulunkulu umuntu wayemnikeze lo phawu yokuthi awabone lo madimoni. Fana manje ama-scientists namanje aba-understand ukuthi ama-pyramid ekhiwe ngani, bathi ama-aliens. Ama-pyramid akhiwa ngama-aliens, ekhiwa ngamadimoni. uSolomon ukuyena wathi akawenzeni ama-pyramid. Ufana nani futhi lento le phone le. Phela amadimoni are super intelligent than thina bantu. Awafani nathi. Thina si-low kunawo. Azi yonke into. Lento le phone le smartphone yenziwa yithi, but akekho umuntu ongaba nobuhlakani bokuthi aqale lento from the scratch. Amadimoni akwazi ukwenza lento. Why umuntu nje enihlala naye eniphila nayo angenzi something efana nale? Kumele iqhamuke nabo Bill Gates, iqhamuke nabo Trump, iqhamuke nalabantu abalapha phezulu. Ivela nabo because bona bane connection nawo amadimoni. Ibona abababonisa ukuthi benze lento lezinto lezi. Even imoto yonke into eyitechnology ifika nawo because wona are super intelligent than us. Awafani nathi. So umuntu ozokutshela ukuthi abantu umuntu okwazi ukwenza iselfoni, ewe ngiyavuma umuntu, but i-start sayo ukusuka kwayo, ama-instructions ukuthi lento yenziwa kanjani azange yavela kuye. Uyithatha from the invisible, yezinto esingaziboni. Njengoba noNkulunkulu wayesibonile wathi singazihlanganisi nabantu abathi bayababhula, singazihlanganisi nabantu abathi bakhuluma nabantu abafile. Wayengafuni nje uNkulunkulu sihlanganise nento ehlangene nemimoya lengabonwa. uSolomon uyena umuntu oyinikezwe ipower, uyena kuphela futhi, akekho omunye umuntu manje usanikezwe leyo power le yokuthi amadimoni akhona ukwabona, akhona ukukhuluma nawo. uSolomon wayekhona ukwathuma amadimoni, awathume kuyinkosi zawo wona amadimoni ukuthi awabuye nento eso. Phela kunezinto ukuthi uSolomon wayehlala nawo abawabuza ukuthi ukuze ngingakhona ukuhlaselwa into ethize yini efunakalayo. Amadimoni wona wayemtshela ukuthi no, ukuze ungakhona ukuhlaselwa imimoya udinga u1 no2. Ayemtshela kahle izinto eziwenza ukuthi thina angakhona ukusihlasela. So uSolomon wayibhala phansi yonke leyo nto leyo, abonisa abantu ukuthi sidinga amatshe asoso o sidinga isihlahla esithize. Njengosukubona emabhenki, every bank usoyithola nezihlahla nje ongazi understand. Lezi zihlahla lezi azihlobisanga. Yihlahla leziya ekuwukuthi zimvikela eminye imimoya esuke ihamba nabanye abantu abazoganga. Like khona lo baba lo wathenga ibhanoyi ngemali, usosobala wathenga ibhanoyi
ngemali eyigcwele ibhavu. Abelungu mase bebheka leyo mali the following day sekugcwele amaphepha, imali ayikho. Amadimoni ayakhona ukwenzela imali. Kufana nalento leyo umzekelo okuthiwe uthwele ngenyoka. Hayi bakwethu, hayi. Inyoka izoyithatha phi imali? Akusiyinyoka leya. Imimoya. Just abantu abangayi-understand, imimoya amadimoni lawo engiwashoyo ayakwazi uku-shape shifter azenze noma yini afuna ukuyenza. Ngenza umzekelo. Unemoto, uqeda kuthenga imoto, iPolo siyalazi intshotshwa kakhulu iPolo. Uya i-traditional healer uthi ufuna iPolo lakho, mabalintshontsha. Vele kulokheke ivalo. Mase bengene ngaphakathi, mabaceda abalale. Uzokunikeza lo muthi lo. Nangempela izokwenzeka leyo nto leyo. Bazothi bayayithatha imoto yakho, mabecala bengena ngaphakathi, ilokhu isivalo, then bayalala. Asibuye ke. Yile benza abalale. Yile lokhu ivalo. Nithe kuwo imimoya ayibonakali. Iyona ekhona ukubona thina siyibona. Lento elocal ezazivale elalisa labantu i1 ile mimoya. That is why uNkulunkulu ethe singazihlanganisi nabantu abasebenza ngezangoma, abantu ekuthiwa bathwalile babuye emanzini babuya nezinyoka. Singazihlanganisi nalozo zinto lezi. Because yena uyazi ukuthi laba abantu laba abasebenza ngemimoya engcolile. And lento le abayifihli man, bayayiveza lento le. For example, labantu abakwepower basebenza ngemimoya edark. Abasebenzi ngezinto eziclean, basebenzisa imimoya edark. Angifuni ukuze ngiyibeke straight, uzoyibamba moyibamba, ungayibambi ke angazi. Nawe ke uyasuka la, uya kumamgobelo othile, uyofuna umuthi. Uthi kunengane oyithandayo lapha esikolweni, ufuna ukuthi mayikubuka ivele ikuthande. Alright. Mawufika kulo mama uzokunikeza umuthi nje oso, mhlawumbe ibhodlela kunezinto lapha ngaphakathi. Lapha ngaphakathi let's say kune impande mhlambe ye-gumtree namafutha wengwe na mhlambe nensiba leju, whatever into azoyifaka lapha. Wena usuka kulo mama ngoba uthini? Uphethe ini? Umuthi. Because sonke sibelieve kanjalo ukuthi ngiphethe umuthi. Yeah. Ithi ngikutshele ke mfowethu, lento lo iphethe la amafutha nalempande la is nothing to do nalento oyenza kule yangane. Wena uphuma kulwa mama uphetheni idimoni. Ubolekile le demoni leli. Ubolekile ukuthi uhamba nalo. Mawufika kini uzokutshela ukuthi lo muthi lo uzowuthatha uthelela esandleni bese uthi so. Ukhulume nawo. Uzokutshela ukuthi ukhulume nawo lo muthi lo. Usho ukuthi bani ubiza igama lalo ngane. Ngiyakufuna ngicela ungithande in azakutshela ukuthi mawuqeda kwenza lento uzobona uzokufonela. Nangempela uyenze akufonele. Yini lo khuluma nayo oyithuma kule yangane. Sometimes azathi kuwe kalungitshela ukuthi le ngane le othuze ngayo la wilali ehlala kuyo mawuya khona wena awujampi na umfula. Umtshela ukuthi ya umfula ukhona, athi ne lo muntu lo nginika wona ngeke uzusebenze. Labafana engikunika bona abawujampa umfula. Obani labo bafana labo? Sengibuza wena, obani labo bafana labo? Imimoya akunikeza yona le wena ozoyithuma ukuthi iyokwenza lento oyifunayo. Umuthi le bhodlela akunikeze lona is nothing to do nalento le athi wena hamba uyoyenza. Kunemimoya akunikeza yona. Okay, bese akutshela ukuthi lo muthi lo usebenza 2 years. After 2 years mele ubuye uzovuselela. Then sibuye lana ke
le demon akunikeze lona ukuthi liyokusebenzela lizoyenza vele leyo nto leyo oyilento zayo oyifunayo. Kodwa after 2 years ngempela lo muthi lo uzokwenzani, uzophupha lo muthi lo akunikeze wona. Akusiwona umuthi, ngoba phela amadimoni insuku zabo azifani nezithu nawo. Wona fana noNkulunkulu. uNkulunkulu unyaka lo sithi thina unyaka, uthi uNkulunkulu 10 years iphelile into zami azilunga, usuku lolo kuyena unyaka, kuyena usuku, same as amadimoni, unyaka usuku. So malithunyiwe ukuthi wena liyokubambela leyangane ukuthi iloku ikuthandile for 2 years, that's 2 days. So kulona into engenankinga le 2 days, lithunywe nje ukuthi liyokubambela u2 days leyangane ukuthi ikuthande, then after 2 days liyabuya. Wena ke ngoba phela u2 years into eningi, awuna problem.